abagati omonte sadi yawe omoyoro tegabori amanya gukora amakuru sadi yawe zoro inche ebyasara bya nembiringa West Mugirango yaro kuikebe number 1 kuikebe number 1 yana matem de school West Mugirango ya number 1 jentome ande timbwa tipaka kuda kwa tabinge pare ne yakaba Asense mwende mambia bono ikigambiro kia milimani nigo kia mubwato kile nigo kia mubwato kile Ezekiel Kiama boigo manyekaire buda Mr Speaker sa erietanyore ngakio kurubekana kwa basaye bekigori gia Gen Z aso mwaka bwechile fuibere 2024 ngakia basaye banyorete ribaga na goswaime ya magachi bunge enene koringana nikina Ezekiel nigo Ezekiel asoerere niga ko mochigwa seri mocho lyugo serie nibo ekerengo kia ekerego ikachi milioni ya 40 yemo asa magachi bunge enene koringana no wakili oye oyibo igoro mu bunge gwensemo ye bunge Mbakasi East Babu Owino ni gaere sire kigambiro buna Mr Speaker taringa samagache bunge nene asingincho na roringe bwo mwerio gosoka kurwa se osegosoka kurwa roro Kiama ni garu mu omworoki wabo mwako kane ase University ya Kenyatta tiango turalire linara lyagendera tukura sekinekyo. Do not entertain what we are being served by the prosecution. We, in lack of a better word, we say it's balderdash, gibberish. Your Honor, the Constitution of Kenya does not reserve liberty for the popular, the powerful, or the politically convenient. And it protects every accused person precisely when the winds of executive blow hardest against them. Today, Your Honor, this court is not trying the charges of malicious damage to property or unlawful entry into Parliament. And Your Honor, I was there on that particular day, and I think at the right time I will be a defense witness when the time comes. I was there until the last person got out of Parliament, Your Honor. I didn't see this character within the precincts of Parliament. And Your Honor, today we are not trying these charges. These allegations will await trial, Your Honor. Today, this court is trying something else. And that something else is the Constitution itself. The Constitution is in trial. So therefore, will Article 49, Your Honor, serve moments of political heat as served? Or will it become a fair weather promise? Your Honor, remember we said that even granting a higher bail amounts to denial of bail. And bail is not a medal for innocence. It is not a medal for innocence. It is recognition of the presumption of innocence. Article 52A. And therefore, Your Honor, if pretrial detention becomes the default in case a higher bail is granted, then acquittal years later, Your Honor, becomes nothing more than an apology that can never restore the lost liberty. This court, Your Honor, must decide on facts, not fear, from the state, and decide to give this student, Your Honor, very reasonable, Your Honor, because he's a student, very reasonable bail terms. Your Honor, the essence of bail is not to punish. And the common denominator is for the accused person to attend court.
Your Honor, the accused person before you appeared before your sister on Friday, that is last Friday, before Honorable Nyangena, and was granted a bail of 1,000 Kenya shillings. And just probably to give you brief facts on why he appeared, Your Honor, he was arrested in his house along Thika Road, together with his brother, then arraigned on Friday. To the disappointment of the state, Your Honor, because your sister, in her wisdom, granted the accused person a cash bail of 1,000 Kenya shillings. To the disappointment of the state, they rearrested Mr. Kiama, a student at Kenyatta University, Your Honor, in his 4th year, planning to graduate in December, was rearrested within the court precincts, Your Honor. That alone shows contempt, disrespect of the court, Your Honor. The manner in which he was arrested was so dramatic. Right as he was leaving the basement cells, forced his father to accompany him, because you know, Your Honor, the norm in this nation is that the moment you are abducted, in the full glare of the cameras, or even without the cameras, Your Honor, then you might never be seen again. And that has happened previously. We still have people that we are searching, we are looking for up to date. The accused person is hereby granted a personal bond of Kenya shillings 100,000. Will also avail one surety to give a personal recognizance of a similar amount. You can have the defense counsel supplied with a copy of the charge sheet, the witness statement, and all other documents that the prosecution is relying upon. We highly welcome the ruling, the wise ruling, Your Honor. And one day, Your Honor, wisdom may kill you. May God bless you, Your Honor. On the issue of the statement, Your Honor, we do request the court that the accused person be given an opportunity to write his statement in the presence of his advocate, because he was being coerced and told that if you agree that you went to Parliament, we will release you. So, Your Honor, as a result of that, he said, then I was in Parliament. So, Your Honor, when he's brought before the court here, he's surprised. He thought that he was going to be released. So we pray that another statement can be taken, and also his phone to be released, Your Honor. Thank you. Asa nsemo yendo mwanchu mwadigeria serikali nigo yabekire nsemo chibilioni ibere guchia gokonya engakieto ego sembra ya El Nino ime yense muraibu ense William Ruto gakwenikia yo engakio kwegore para ya grase para ya ngong nigo airaneirie abamenyi be county ya Nairobi boigo mbuya mono asogoteso kia gokorobekana engakio korobekana kwa murembe kubanyira abasiri tubugima bwabo engaki yo korobekana kwa mwaka gw'ikile febere merongebere na kane buna kwera sobwagare mambiyiga. Mimi nawauliza, si tumekubaliana ya kwamba county ya Nairobi ifanye kazi na national government? Si tumekubaliana? Tufanye kazi, tuondoe takataka, tuwakishe mataa. Mimi nataka niwaulize, munipatie tu nafasi kidogo na huyu gavana wenu. Kufikia Disemba mwaka huu, hii mataa yote ambayo imezimika na zile zingine, kila kijiji tutaweka mataa ya kutosha, hii Nairobi iwe 24-hour economy. Nyie mnanielewa? Na vile vile ile tatizo ya takataka
Hiyo takataka bado mimi ninashughulikia na huyu gavana wenu. Tunataka kusafisha hii Nairobi, takataka yote tumalizane nayo. Na vile vile nyinyi mnajua tunangojea mambo ya El Nino. Na kwa El Nino hii Nairobi itakuwa na mafuriko. Mimi nimetoa pesa ya serikali shilingi bilioni 2. Wiki hii tutaanza sasa kushughulikia mambo ya drainage. Na tumekubaliana na city ya Nairobi na gavana wenu vile tutashirikiana, engineers wa serikali ya kitaifa na engineers wa county, tutafanya kazi pamoja ndio wananchi tena wa Nairobi wasiangaishwe na mafuriko. Nairobi iweze kutembea hata kama saa ile inanyesha. Tuko na hii mto yetu. Hii Nairobi si tulikubaliana hii mto kuanzia hapa juu mpaka kule Ruai. Hiyo mto tumekubaliana tarehe 15 Januari tutakuwa tumemaliza hiyo kazi, kusukuma hiyo kazi. Halafu tukimalizana na hiyo tunaenda kusafisha hii ya Ngong Road. Ipitie pale Nairobi Dam, tusafishe Nairobi ikae chonjo. Sura ya Nairobi ndio sura ya Kenya. Nairobi kama kumeharibika, Kenya kumeharibika. Nairobi kama kuna uchafu, Kenya haiwezi kuendelea. Nairobi kama itembei, kama iko na jam, Kenya iko na jam. Ni kweli ama si kweli? Na niliwaambia hii Nairobi ilisahaulika miaka nyingi. Na mimi niliwaeleza hii Nairobi tutaipangia vizuri. Nimewaeleza hii mjengo hii ya barabara hii ilikuwa imepangiwa kumalizika mwaka ujao Julai. Mimi nikakuja hapa mara 3 nikamwambia huyu contractor, hakuna vile tunaweza kungojea miaka 3 hii mahali jam isumbue wananchi. Hii kitu tumemaliza 1 year ahead of time. Na ndio mimi nataka niwaambie wale, kuna majamaa hapo wananisumbua ati William Ruto anafanya kazi sana, ati huyu mtu anapumzika saa ngapi, ati huyu mtu anatembea kila mahali. Nataka mimi niwaambie wale majamaa, wachaneni na mimi nifanye kazi ya wananchi. Mimi nimewaambia mimi si mfalme, mimi ni mfanyikazi ya wananchi wa Kenya. Na mimi nitafanya kazi 24 hours. Ama namna gani? Kwani nikifanya kazi 24 hours, time ni yao, nguvu ni yao, akili ni yao. Wawachane na mimi bwana. Ama namna gani? Mimi nataka niwaambie wale majamaa, nyinyi wachaneni na mimi nifanye kazi ya wananchi. Mimi niliwaambia wa Kenya ya kwamba tutabadilisha hii nchi yetu. Na hatuwezi kubadilisha nchi kwa kuzembea. Hatuwezi kubadilisha nchi kwa kufanya kazi polepole. Mimi nataka niwaeleze, and I want to challenge those who are telling me that I am wasting time inspecting projects. This project here was supposed to be complete next year July. But by God's grace, working with the contractors here, I have come here several times to make sure this project is hastened. Today, we are launching this project 1 year ahead of time, to mean that what we can do for 10 years, we can do in 5 years. Tuendelee ama tuendelee bwana? Mnasema tuendelee ama tuendelee? Mimi nawashukuru watu wa Nairobi. Nawashukuru vijana wa Nairobi. Nawashukuru wafanyabiashara wa Nairobi. Mulikataa fujo Nairobi hii. Mukakataa maandamano ya kuharibu mali ya wananchi Nairobi hii. Mukakataa fitina ya fujo ambayo inaharibu biashara Nairobi hii. Ni kweli ama si kweli? Your Excellency, kama governor wa Nairobi, wananchi mimi nawapenda sana. Si mnajua nawapenda? Na walombo tofu sana. Na mimi nakuanga na hao. Na walishia watoto wao kila siku kwa shule na shilingi 5. Si ni kweli? Sisi tunakushukuru Rais, leo umesign pesa ya kwenda kwa counties. Lakini hata kwa hiyo pesa Nairobi kipata 20, hii mpangilio yetu ya cooperation inanipatia bilioni 80 ya mabarabara, ya mataa. Siku hizi kwa hospitali zetu kuna madawa kila siku. Si ni kweli? Mnaambia Rais aje? Mnaambia Rais aje? Na Sakaja mnaambia aje? Ya Sakaja iko wapi? Mimi leo sitasema mambo mingi. Your Excellency, thank you for this road. Na pia zile mingi ambazo tunafanya pamoja.
Last week umenipatia bilioni nyingine 2 ya kutengeneza drainage ili ikinyesha watu wasipate shida. This was the formula that Nairobi needed. Cooperation between Nairobi and the national government. Na hiyo cooperation imechukua 14 years, we are late. Hiyo ndio itatusaidia tusonge mbele. Wangapi wanashukuru rais kwa kushirikiana na mimi? Tuendelee ama tusiendelee? Tushirikiane ama tuachane? Si rais aendelee kushikia Nairobi? Na nyinyi mtarudisha mkono kwa rais? Ya mwisho, Nairobi hii jirani yako ndio ndugu yako. Hakuna shida ya Mkikuyu tofauti na ya Mjaluo na ya Mkamba na ya Muluya. Wale wanaleta siasa ya ukabila tuambia waende wapi? Waende wapi? Kanayo kabila ni 2, tajiri na maskini. Na sisi ni mahasla. Tunachungana. Nikileta chakula kwa shule naleteanga tu Waluya ama Wakikuyu. Nikileta maji naletea Wakamba peke yao. Si ni watu wote wa Nairobi? Hiyo siasa ya ukabila mtakubali Nairobi? Asense muyende bakore mirimo ase sekta yobo chenu chilifu isano nemo na ene chimisano na ibere abara senchira ye konda nigo bara chiguchaka konyora engeri magiga yuko igwana wetera ase serikali enene muri kibe kiombe gya Kenya Medical Practitioners Pharmacists and Dentist Union Davi Davi Atela goga kweneki ya unigo boigo abateresa chilifu isano na boiga banyagitari chilifu ibere bara chikorikwa ryokurwa bakora libwo chenu guchiase abakenya buna kwerera asubwagare mambya yabono asigikaro batwalire ne wizara yo process spare for me the 113 KU doctors who happened to graduate or to finalize 2 weeks ago, that they be the last lot considered, so that next year if KU or any other university delays, then we ask the university to post them on by themselves. Again, doctors and interns, as you go out to offer these services, there's a solemn commitment. As the ministry meets the part of bargain of posting you, there's a solemn contract that you have with the patients that are going to meet in everyday super services. Your dignity, your blueprint of who you are as a healthcare worker, your value is shown by the services you offer to that particular Kenyan patient. And as we fight as a union to ensure that you have dignity by having better wages, that you are paid on time, and I must stress on that. That you are paid on time like last year where interns were paid just 1 month when they came in. In 2014, and all those years, there's always been boom. You go, you take loans, and you stay for 5-6 months, and then the government tax half of that money. But now, the ministry has realized that you get posted to 1st of July, and the 1st of August you have your salary. As we lobby for that, and as that is being done, you must do your commitment to the Kenyans by offering the best level of service that you can. And I believe, Minister, that the same zeal that you've been able to end the demonstrations, the strikes, and the struggle for internship. These interns, once they finish internship, they wallow in poverty. They wallow in suffering. They don't know where yet they're going to go. So most of them are on internship and already doing NCLEX, already doing different plans on how to leave the country. We are asking you that the same language you used to talk to the president to budget for internship, the same technical expertise of Mudhoni and Oluga and your team that made this work. We're asking when the interns are done, can there be a plan for direct employment? That we will be so glad to come here next year. In fact, we can come with umbrellas and vuvuzelas to pick letters of employment in the same way we are picking letters of internship.
because the tenets of universal health care that you promised, that the president promised, that we see commitments to get it realized, will be done with your priority in healthcare workers the way you've done. Thank you. I am happy to say that, because we have discussed this up there in 7th floor, that all interns who finalized are being posted, nurses, doctors, pharmacists, dentists, and all. And I asked the minister that we have learned in reality that there's a problem with the universities. In 2014, we only have 2 universities that were graduating doctors, that is, the medical officers, the pharmacists, and the dentists. That was Moi University and Etorobini University. Now we have 11 universities who are doing haphazard graduations. Every 3 months, there are graduations. So we had asked, initially we wrote in our CPA that interns will be posted 30 days from graduation. But it was not tenable when every 3 months we have university releasing interns. So we said, since this is based on the budget, we will have interns posted on 1st of July every year. Now it's upon every university to do their part and ensure that they align with this particular calendar. So that when an intern is not posted, whether it's a nurse or a doctor or a clinician, we have to go back and ask the university, what were you doing with them? Abaka kurase gesako kia mijikenda ensemo yorongo rwa pwani nigo bomiranire nomura iwiki ya makia DCP Rigathi Gachagua na gutwarege karonere heri gukwanira uko bwatira na bwesi bw'abachori obonene bwo mwaka ugocha ase nkwana yabo engana yabo mo nero yanyoleri bagali nene ase chinkwana chiabo buneko bwatia Kaya. Leo ni siku muhimu sana kwetu sisi, historia ya jamii ya Mijikenda. Makabila yote 9 ya Mijikenda. Leo ni siku muhimu kwa sababu maombi yetu kwa Mwenyezi Mungu yameanza kutimia. Sisi tulijiunga sawa na alikuwa tunaomba siku ambapo tutakuwa tunashikana na ndugu zetu kutoka sehemu zingine za Kenya kwa kuangalia maendeleo ya Kenya, maendeleo ya kila hali ya uchumi, ya siasa na mambo mengi kadha wa kadha. Nasema ni siku muhimu kwa sababu tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mheshimiwa Rigathi Gachagua yuko hapa kutoka jamii ya ndugu zetu wa Mrima, Mount Kenya. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu sisi tumeongea, tumesikizana, tumeelewana kuwa tunasonga mbele kama kitu kimoja kwa mambo ya uchumi, mambo ya siasa, mambo ya udugu, mambo kamili ambayo yataleta manufaa kwa sisi jamii ya Mijikenda pamoja na ndugu zetu. Wengine watakuja, lakini kwa sasa tunasema na ndugu zetu wa kutoka kwa Mrima, wa Kikuyu, wa Meru, wa Embu, wote hao, wa Tharaka, wote tumekubali na tunatembea pamoja na wao na hakuna kurudi nyuma, na ni sisi Mijikenda sote ambao tuko tayari kwa hali yoyote ile. Usalama upo na tumeshikana na wale ambao kwa hakika tumeangalia hali ilivyo Kenya, msimamo wao ni sawasawa na wetu. Sisi sote tutafanya kazi pamoja na Mheshimiwa Rigathi Gachagua na wengine wote wale ambao wanakuwa pamoja, united opposition as wanajiita, lakini ni united government. Kwa hivyo sitaki kusema mengi zaidi, kama kuwaeleza nchi nzima, dunia nzima, kokote kule, kuwa sisi jamii ya Mijikenda tumeshikana na wenzetu ambao hatuna wasiwasi kuita kabila zetu, kwa sababu kabila, tribe, iliwekwa ni Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu hana makosa. Kwa hivyo yes, tuko pamoja, waite cousins, lakini tumekuja ndugu moja, kabila moja, kwa sababu kabila zilitungwa ni Mwenyezi Mungu. Ukabila ndio ukorofi unaofanywa ni binadamu, na ukabila umetufanya sisi tumeshikana na wenzetu
kwa sababu hatutaki ukabila, lakini tuungana na kabila wanaoelewana na sisi Mijikenda. Kaya 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 kaya, ndivyo sivyo? Naomba mnipe ruhusa nimkaribishe Mheshimiwa Rigathi Gachagua. Asante. Na yeye pia tumsikie maneno yake. Asante sana. Kaya 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 kaya. Asanteni sana, na mimi nataka nitoe shukurani kwa wazee wetu na wamama wa jamii ya Mijikenda wakiongozwa na msemaji wao Mheshimiwa Ali Makwere, ambaye ni kiongozi anajulikana sana katika taifa la Jamhuri ya Kenya kwa ile kazi amefanya kwa taifa letu. Pia tumekutana na Waziri Nzoro, Waziri Kambi, ambaye ni viongozi ambaye wametumikia nchi hii, pamoja na Mheshimiwa Mwarere Mwachai, ambaye ni waheshimiwa ambaye wanajulikana sana. Mimi nilikuwa pale wa Munyoro na nikapata mwaliko wa my cousins wakiniambia nije tuongee kama familia. Na hata kama nilikuwa nimewacha kazi yote nifanye mazungumzo pale wa Munyoro, ukisikia jamii yako, familia yako iko na kilio, unakimbia kuja kusemezana na familia yako. Tumekuwa na mazungumzo ya faragha, mazungumzo ya maana sana, na hawa cousins wangu wamenieleza kama vile mimi najuavyo ya kwamba wamepata matatizo mengi sana hapa katika eneo la Pwani, ya kwamba uchumi wao umevamiwa na familia moja na wananchi wamehangaika. Badali ya Mombasa ambaye ndio nasaidia wakaaji wa Pwani, hasa hao Mijikenda, imenyakuliwa na familia moja, na saa tunaongea inaendelea kuuzwa. Kwa hivyo hii jamii inahangaika sana. Namba 2, mambo ya madawa ya kulevya katika Pwani. Familia moja ndio inauza madawa ya kulevya, na hao ni washirika wa karibu wa Rais William Ruto, na watoto wa sehemu hii wamehangaika sana, na hii jamii karibu napoteza an entire generation. Tumezungumza pia mambo ya ranches ambaye imevamiwa na serikali ya William Ruto, ambaye inachukuliwa kihorera na wakaaji hawana la kufanya. Pia tumeongea mambo ya madini pale Mlima Hills na pahali kwingineko ambaye iko na madini ambaye Mwenyezi Mungu alitunukia wakaaji hapa wajisaidie nayo bila kuwalipisha. Hayo madini yote imenyakuliwa na serikali. Kwa hivyo tumezungumza kwa kirefu na tumekubaliana ya kwamba lazima tukae pamoja, na hao my cousins wameniuliza tutembee pamoja na wale my cousins wengine tukiangazia kukomboa nchi yetu na hasa kutafuta heshima ya jamii ya Mijikenda. Kwa hivyo tumekubaliana, na mimi nimefurahi sana chini ya Mheshimiwa Makwere, jamii yote ya Mijikenda imeshikana. Ile milango yao 9 wanaongea lugha moja, na tumekubaliana ya kwamba umoja ni nguvu. Wataendelea kutafuta umoja wa jamii, na sisi tutaendelea kufanya kazi pamoja katika United Alternative Government, tukiangazia kukomboa nchi yetu na kuunda serikali ijayo ambaye tumekubaliana lazima viongozi wa Mijikenda wakae kwa ile meza ya kitaifa ya kupanga serikali mpya, kwa sababu tumekubaliana ya kwamba msipopanga siasa uchumi unaharibika na kila kitu kinaharibika. Kwa hivyo tumekubaliana vizuri sana ya kwamba hii ni jamii kubwa, iko na kura nyingi sana. Ni makosa kubwa sana jamii kubwa kama hii kukaliwa na familia moja, kuangaishwa na familia moja, kuwa marginalized, kuwa intimidated by one family. Kwa hivyo hii jamii lazima ijitafutie heshima, na hii heshima ya hii jamii yetu ya Mijikenda itapatikana wakiongea lugha moja chini ya kiongozi mmoja, wakiongea lugha moja, wakishikana, alafu wakuje washikana na Wakenya wengine, tukiwa zote pamoja tukoboe nchi yetu na tutafutie kila jamii heshima yake, na ndio tukipata nafasi mwaka ujao tuweze kulegeza bandari ya Mombasa kwa watu ya Pwani, tuweze kulegesha ile madini yote imechukuliwa irudishiwe wenyewe, ile ranches yote imechukuliwa irudishiwe wenyewe. Kwa hivyo hii safari tutatembea pamoja. Yangu ni kusema shukrani kwa hao viongozi kwa kufikiria mambo ya jamii yao, ya kufikiria mambo ya wananchi, kwa sababu wabunge wale wamechaguliwa pamoja na maseneta wote wamenunuliwa na William Ruto, wamewachilia watu yao wanaendelea kuhangaika. Kwa hivyo mimi napongeza hao viongozi kwa sababu wamechukua jukumu ya kuongoza watu yao, kwa sababu wale ambaye wote walichaguliwa wamewekwa mfuko, wamenunuliwa, na wananchi wanaendelea kuhangaika wakikosa mtu ya kuwasaidia.
Kwa hivyo ndio mimi nilikuwa nimekuja na tumekubaliana mambo mingi. Wazee wataketi pia watanitembelea huko wa Munyoro na mimi nitatembea huko, na kuanzia sasa safari ya kukomboa Kenya imeanza kirasmi, na watu ya pwani, watu ya Mijikenda wako ndani kabisa ya hii safari, ndio tutafute serikali pamoja. Asanteni sana. Biamana sawa chora Y'Ensoko TV boroso bwomo gusi chinga kitukura siomiria siduka chiduka kego kurabuto kwirana ntasoe asenkwane yaito emambia yabono toskare ne TV yao. Eje Y'Ensoko TV oboroso bumugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomugusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo baga likiage asinka yomugusi nobo nchereria nobo orokia nobo nyanyimbo gose nobo arachi asomoro belio wikiage kyomugusi nobe gokumerana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko omocha chinchira chito chigekronigo chira soko goselwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Y'Ensoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kobeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetro murobelyo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kaba samwerere naboigabange nabanyika eligo kwanero okweboya chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera lituko ria Ramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbe Y'Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Y'Ensoko TV oboroso bw'omugusi ekoro yeito imeye Y'Ensoko Y'Ensoko ekoro yeito imeye Y'Ensoko Y'Ensoko ibyengia yagire ngumanga bunalero ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko yagusi nagusanga nabaya eteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa tabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ke miaka sta ngachaka ngotifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twali rogo wana wacha gitego aya nime yo murobelyo bumwenori kira litukule Jumatano chinsaiber chabutuko ime Y'Ensoko TV oboroso bumugusi mrena nabalibe chinguru elikwe manyabo na wataka kuruchitanya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondegi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kigekos kiamesa yamangana majia mwanchu murigeria Y'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lishikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au lakini erure nche Clinton ndigi gwetera seketa seni kiago Y'Ensoko TV
gochi gokomanya onsi eyamase yamo ari aenekiwe ari arobere gochia koenekiwa ase sector yechisemi kurogase obugatagati bomocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya eri okorigia komanya na ari aya agendrete ase sector yechisemi. Mugusi omwancho murigereri niga ruete asensemo ya bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county bere chiagusi kisi na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete korendo mugusita chiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene korwa iga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Y'Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango. Ense ngongo ibere kera etageka na kera ensa amangana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gokomanya yarabega gwateka korwa ase omochomane no Nairobi eri etaliane Linet Nyambane. Eye Y'Ensoko TV oboroso bumugusi. Mwancho mwaliari karibu na inde chida kikachia etereibere igoro ye chinsa isano chia bono mambia engaki togendere tosangaso bwa memambia igana bwega togaswa sense mwende ya kabiri gosase kengesigia kabiri asokolire na kumurekera amangana agendere tokoreka ne mambia ya bono abwase enkwane tenenego chia togochikolie na gukwanira na yabwatikaine ne chire chiri chia retwe na brai bali barobise gochakira mu MCA oche omubunge uliochera tukura sense mu bunge yago oche asense merio mugabana goika asekeruge kenene kyobrai bwense chire nchiri chia beta chikoliegwa na goikera boniga ine asekerengo kinganine kichia beri chigwekeraniwa na inde kikigendere tokorekana goikera boniga igabana togendere togokwana na gusanga ase obwamo. Karibu sana tusanga so bwa memambia bono tindi nchegweka nire no mageni na kirebya mweri baga aragosogere mambiega kurwabwo ntosoe ase nkwane temambia ya bono iga kwani yango mwerigereria mambiega ambia mono sana mwarigani Ismail abarigereri ba mintese mambia bono kuba kwani mbia muri Nairobi igere nkendu ndendo chembure kare goto chanda lakini korende tote bange mbura na masesene nyasaye abagusiba mintese mwabe tanaba Kenya seria tankoro kubrano mbaki yondo mugusi korwari kisi county karibu sana kitogo chikokwanira chira baraibari yereta ba Kenya mono mugusi oito erinde tunyare korreke nenga baraya bakorre gasi gose barakora bataki rugo choru nande gose baendeka bono ari nchu tegerra na intu kitogo suguma enkwane yose agara tugo chake mambia ya bono iga na manaka tokoligeria amangana bwatikaine ni chira chiri chiabete chiko rwegwa amo na barai na mono nigo tugo chaka nonye na barai baitu baritor bare ase orogongo rwagusi na mono chire chiakerogo chirigereria ni chira chenga kichinyingo kolirena eire lyo mu MC aliete eire lyo mo bunga aliete eire lyo mu governor aliete none no murai bwense nebintu okonyerekera okoligereria konya na ngana yechiro okonyorana echiro konya yakwanirwe no mu MCA yakwanirwe no mu bunge yakwanirwe no mu governor yakwanirwe no murai bwense igakera okoligereria ekinegente ekemo gekwanire korunse paka igoro ase mambia bono nigo tokora chaka koligereria sense meria tokora tabana cost of living gose obogima ogokonga kwobogima gose anse moyenda abandi baute obogima korengana nabali barase serikali kwegichinga chinge bautena obogima nigo gogendrete kwororoba ase ngencho murai bwense nagendera tuwikeranie ebintu buna sense meria yoboremi kero koligereria ndagera obwoyo bweligulire inse mbwacha iga onyenchara ya sengencho abantu baremire lige sandira ororo nkonyora bari ubwoyo igemeretina asense moye ndagera na inde enchara asobwenge abwo
Mokenya takani rikorera singincho kiroyomo na abwate ligesa ekero tukwana mangana cost of living. Of course cost of living nigebwate ebinte binge mono abunwa mangana taxation ebango nero egochire masingincho konye bango yabekirwa sasa gete gose yarusiwe nige comment omuzigo gose nige gokiania omuzigo yamenya kwirere birengo byobogima gokonga gose kwororoba ekero tukwanira mangana bwatkene ne bango naboigo asensemo yogokonga gose ukwororoba kubogima imeyense umete Ishmael Ebintombero bigochi byanse kisana and especially ya serikali ya boniga Ebintombere binge sana bagochi bakwana timme tukoseno gotamanya oseno go checheri oseno go sekerero mo Kenya ekyara ekarongo chimoromono go tegera baraya bagotera nga tutam abo barese serikali boniga abange babo bagochi batebanga Ruto oro biryobogima lakini yakene neke Nchengo tarande na ndengo interacting n'abantu abakenya bange in my daily ose rituko lyane kera rituko go interacting n'abakenya bange sana tiango tebinga nyasayo tokonyete Kenya ito nande neringa nyasayo takubwa tukabana bae bararenta korwese roro tosikorigeria me yama komunache lakini takonyara kugutweka inze pipipi ago kora ago koreranie Togo kwandra cost of living. Obogima bwa kongere mono sana. Abantu igo bakurara nchara. Tiango tebinga noni gusiyo kesto ametenga muntu takurara nchara. Tiango tebinga umuntu naro gusiyo kurara nchara. Gusino bago mete noni ndagera. Se gusino bago tebana no lige salire igoro. Nabo Kenya ngimemetenga gusina ere go produce ndagera Kenya ngimama amatoke mesichi avocado kereke mono giko. Ginti tiango tebinga gusiya itenyene. Bantu mbaro bakurara nchara. Ikiara noni kugura umutoriro bieka negas na numete ntubwati noni maremo yatotiga nikyo kurwa serikali yeswa igo ya ideti ebinte binge sana ande se kunyora Ruto ga campaign 2022 egentari rete mono no comment kwa maguta na ande numete Kenya mono comment kwa maguta iroke diesel diesel nere korani uchumi yeto ekiaro sukuri chituraki chinene chigari cha matatu chigari chigokora commercial business chon spin diesel chigotumia na and once a diesel yakinire kirigento kigo shoot tuchakere fare para una kwaringe kugore sukari 200 weke maintenance siringi komigo se pound ekiara kuruka erusi gwa paka gusi weka bantu bamentaru lakini kwa makonyoranga abarayaba barese serikali igo bago to checheri na goto sekeranga nga Ruto orobirie ebintu igabwa sa tororobie ebintu digere richi promise yana nete chinyinge chia cost of living agatebanga mama mboga agakwandra boda nigo yari kurukwana ni timu ya Hustler no gokonya oria omokenya ori gwekerengo gyainse na komokonya kino guchia sekerengo kya iguru ndongero na chira wasomo sobo gimogo wana siasa na bakora sana lakini naachira konyora umwana sasa tubwato mokoro monene sana Kenya Ruto igabwato munu mwasu Ruto agoja kwane noni kigusi Ruto arache mwago Ishmael agote bi mechando bwate onspi pakoboringa kei na kiakoroma nato muna nyasaye lakini kawa soka ochandike mono na andiko bwa bunacha Ruto na kwandrete noni amangane employment agateba unanyorire chidil chingia noni cho export labor which Middle East which Arabic nations eyo mweri yaira nitekuru Germany ekera ende triple agateba nga oirwa mabagachiri bwinye aira basayo bachiko koregasi gakwana iga 2 hours later ekwende mu ambassador o Germany go cha Kenya ma agateba nga serikali yanitebwa tigento buneki ndeto ko tebish mailinga aibuno muraringo interaction n'abantu abange yebana nga ekwegure kagoteba obugima mbuya bore gutatiga abantu abari se serikali yo kwegure kagotera na gotogi obugima mbuya bore gutatiga onde bwensi utari go benefit ko se serikali n'abantu bago benefit n'abake sana of which mugusitara benefit no mugusibo tambe ntwanya koranchara bona to koraboni Ishmael obugima bwakongire serikali ekende nkeo yakorekia
guchincha obugima bwa Kenya for 2022 yebona Ismail ekerota n'ubugima bwa kongere keroto koli na data kolingana no mubaroria serikali yerwetega iga asobwangu mono niga komochukoro kiana gwikira boniga asense media yemirimo aba Kenya aho barabasaye wetani angechile fuchimi isatu gwikira boniga nigo benyorera mabaga isiko yense ya Kenya igo bagendere tebo igo kole emirimo ne chigasi chibo igo kolingana naye gwatebire naki mubaro wito iyo na ondeta iyo onyorire emirimo isiko yense ya Kenya lakini korengana na data ya serikali ya karumura igwensa gukwana ntu aroche state of address aso mutinye kumirimo ase chikwende ngocho wikiraboni gatu authority public holidays sekera gukwana pake yeto bwa recently semo ya notice ni gocha kerwa kwanira mangana leba umubaro norega iga wetanitie 300,000 abasaya abayigambara byaba gusaba Kenya abambara byaba nazo kuboria aba 300,000 nonte binonyo korweke nyorokia ino Ismail nonte binonyo monto yo muchire gasisiko abantu bakwenda chigasisiko n'abantu bakweyakanira osekorra amabaga gakwonigu omujumbo ne bye kajanda igari ete chibesa chiabasaye 700 asangireti 130,000 from each youth in 2023 ingango bairare Saudi ngo bairare Qatar bachokora chigasi ororo bataba saya abapakarero iga chibese chimbarwete timeti go senjando rieto monyene go sena murabaye bo bisi lakini eritaria tumegete ni ryango ni rya janda oino yomo tosukurigiri ministry gekora una ngakyo mokambo ya koroko the former governor Machakos Alfred Mutua Ministry of Labor iga atware chiskando chinene ntwaroche 2023 seocho bischiricha Ministry of Labor abasai. Apart from that, KICC yenyene yoka. Apart from that, Kasarani echina chichi oli sato chia tumegete abasai baira masakaroro. Ayo monyene nkuaroche umubaro bwabasai bachete ku apply chigas chiri na masakara. Bagesa okay asobonga bange sana. Aya. Abasai bari mbaruete ku 10,000 chiaki 20,000 chiange choko process ku sene visa almost 60,000 kirumu saharuete engakieri. But at the end of the day mbachet konyora. Ninyorete TV47 na K24 na KTN mbaso wagati kwende yokworo kinga abasaya aba mbaruete chibesa mbabigeta masakara batikene nkyo yakore abelfu 300 mbarabi totaba medi inche korweke nyoronkoru ondite yo nonyo yo moirirwo ne serikali na tebenga noni korweke nyoro abelfu 300 serikali yote bana Ruto na ndenga kyo kwa mini Ruto ngora mini Ruto basa mbayo banyoregas kero mwaka ntobwato over 600,000 graduates bako graduate ko college chikMTC chitivet institutions echichibo chire polytechnic na vocational training centers ne university kero mwaka over 600,000 bako graduate batose korigero so mwaka abantu bako likuno internship opportunities chiricharenge sechi ministry squeeze ministry nchiriko tanga internship opportunities. So korwe serikali yeswa na kinko tebi oboge meboga ndeto konga day in day out gasinchiyo ebintu amagori ti supermarket chiduke bigendrete gutira no ni ebintu abantu bako ni korugusie mesi avocado abantu bacha ko Nairobi squeeze abantu bari kuri bintebi ebo bwete no ni kugora abanga nabaito gari mesi basarikirete kyumbu amatoke squeeze ga basarikirete oboge meboga ndeto konga nchengo tabishimai asense muyende kerekere tokoliere gatia naria bwatikene ne chire chire barayi baitu babete bakoria na monaso mwaka bwechile fuibere merongebere na eberenga kieri bari kolige chikura na morekere tukure na serikali nene ngana nereiga yo yagerete no nyeno murayi bwekya kya disipiri gade gashagwa nero yagerete agachikogenda nka ingane kurukwana shares na ochire kurwanirira ochire kurwanira omwikoyo gusaba anti kurasegese kukia ekya bwikoyo naki kolengana no kwigana tu abagete na serikali yiga abantu mbare gose omubaro norororo baganira konyore emirimo ase serikali gose chi wizara geto chi ministry gete naki abantu gose n'abantu batano na babere baganira basoe ase chi wizara toche abaliki abanene ase chi wizara bakukuna GPS kogenda kwa nyone ne chi body chiga chi institution chi organization mbalimbali na boigo asense moya no kurwana na ki eshia ya itunero roro
iganiri koba ase serikali eyiga lakini ngana ekara tokoriria sensemo ya public sector nyona workers bonse ipi nengana ase omwaka orio 2021 2022 gocha yabwato mocharo sana na okonyorana negesa kweka mugioka kiri kirase chiobisi chiga chionsi ipi kokagenda gosene obisi ya TSC eliyokolika abali memeremo gokogenda gose Kenya gose KRA gokogenda institution ende yonsi gose body ende yonsi gose organization ende yonsi ase omokoli emeremo bwa serikali agani gotoka kwanyorana kero koliria umugusi asare gukoliria umwiko ya sare gukoliria umuru ya sare umogera sare kogenda okonyorana inchiramba bagaya iga ainanire oinu muchando lia serikali erobisi ngakiyo balitere na kiba gosobisi bas nigo equality eguchia kobaro lakini nande gwikiraboni yake rukoliria abwase ekero tokurarigira nyona sema ichi wizara ekero koliria aba public aba PS aba igabonsipi okarukoliria bonsipi okonyarana omu waziri nigakorwa boikoyo lakini mu PS ngayakorwa mu waziri nigakorwa gere lakini mu PS ngayakorwa mu waziri nigakorwa gusempuani lakini mu PS ngayakorwa kwamanya konyarana aba bonsipi goche kero kubeko mu baroyega equality area ariko kwanirwa senga kiwikira boni gabaro ntotigarete maega bunense na ona omuchandolia kerukore nyone nabasaye bagadire to address na aiga obokongumbura aiga obonene sana kurwa senseme yao inchebuno mbaki ayo monyana chebuno mbaki na ngiro burayi bwa basigisi nande ngosaba lakini ose umusigisi yotuko kwanira baro nere no mu Kenya nere nabwate shaye ya imeyense yebono lakini otogambire kabire moya gatogambire miaka 24 Ruto yogambire enogo chokore tano yae batubo gambio bobwa basigisi ese miaka 29 igobwa bero bobe sana na ndaba Kenya twariri umuntu yogabwa tubo kenyombo bobe na ndo muntu no mwebyo mobe na ndeta kwiba gutigari none kenda torigereri saizi tiango chaki na latest employment ya koru ya KPA yakoru about some 3 weeks ago ya retredi berera sana asengencho ama bagari out of 6 or 9 abajumbe baba gere to abira bari bara affiliated no muraibwe wense korengana na chichopevu korengana na jichopevu unaso get date but come to count asaba 6 or 9 bari ku na Kenya Ports Authority 327 igo baraba sigis igonga more than a half y'abantu bari ku KPA umutenyo tarera boniga more than yenusu nabegesa kweke ekemo ikikere kyo musigisi torigere ino si public sector torigere chiparastato na privatization no ya companies torigere chairman church board wonspi boniga nabasigisi torigere richi board chinyene chechi parastate chichinene noni che serikali chi board ngokwandra chi board committees okonyora bune board ke bwata abantu 15 abantu kianda go sei komi na begesa kwekemo umusigisi torigere ri chi ministry boniga e wiki era na endese ministry education ngachi wakore bintu bya nari bibere bitatu tiango tebinga out of 11 floors chirese ministry education elimu house buna gwaswa koru kwanza entry reception kemena no tegerra tu yani eruge yani no nyo monuyo no nyo tegerra na boko ungo monuyo no ibwe sa kugeta umusigisi ekinki goto tebe koruruta swa obisi otwa robo ke nyombo bonene ko bwana onchi serikali echichi abire kurumega na gento nkeyo buno muntu bwato boke nyomba oyo no muntu mube ko bwana onyo morogi oso muibi oso muiti buna inche egesa kugeto tigato kwandire kyo mugusi kene ngeyo to benefitri mwatimi ntobwatimi go sora no ni ministry of education tari ntuto kugambo omo ministry to gamba gari bune kebekiro gari tu ngegesa kukyo mugusi na kero kinge bwate ministry isabo ketayo tigango general tayo tigango te bono kwanya koigu omo solisto ito omo sikensi gete kurunyamira
kwanya kumorai no ni andika okoraga si aire mandated in constitution igari tu gari asinge nchunga ena na abagusibarre na barabu no bare serikali bateke enen keringa serikali ya boniga abantu bakunyera n'abasigisi poka nigesa kwekemo yeko make decisions korugoro tochake ruto igoro toturumbo ke paka chi county directors toturumbo ke chi commissioner emetenyi terere bere na rengi gusi exercise ya IBC tochakira no nyomo kwendo rari county director ya IBC yoka no musigisi accountant yokero no musigisi so education office sigari ya kisi omo county director education no musigisi yunkisi county ngokwanira so omo kwende omo county commissioner ororo no musigisi inkie kokotebi tutare chi county echichinde chonspi aba sigisi go barikirase na buchi director na buchi county coordinators from the national government to the county na ande na igubango iganga no ni governor eminyo ke buchi siruto ngete te ko buna bono keganga kya minto ke minyo ke to buchi siruto ingo kwe conditions inga genda ndikira abantu aba naba baba veketi ministry echinechi that's why no nyomo gusia complaining no ni chigas cha kisi county chinyene usichia Nyamira county bakusimba riko chinyone obo chief wipulende osoro no ari ata ne keroge kenene osoro na egunga na ndo osoro ne ndubyane ne musigete na eguba goteba nga bintu mbiri buya nturamanya lakini ntomanya lakini toriye ino nchi committee chiri cha parliament chuka nyamoko tayo uzi nyamoko na ande narora kwanza na ande use ruto na ande ba muonchokeire squeeze takari korangeri kuno ni mikutano na raga korra so solini rwe kwenda ntiri status inche ngogotebi mogusige ntonke yo to benefit riko rwe serikali omundu byeka tobu atore gasi Margaret Nyakango na ande na senge nche gasi yaye ondete yoranye kore Kenya nere byo ekera tokolire sensemo yenda ase obwango mono engana nere lina chakira sensemo yechichiro abuno togoso asenge nchekero okolire engana yechichiro negatie bintu birokonyora na neire gochealie gukera omurai guchakira omu MCA agochorire gachiro kalikere galia ase tomenyete kenyoro malia tebana aiga nkolire linde nchira getega tole na ntonyore nyone na gataya geteiga kanye kumurika gaiga kubwaterana no mugabana gosinto chito kwane no mubunge nchira getega tole na kitoko bwaterana eta echega eligokonya sensemo yechiro kogocha kero kwane echire yeiga umubunge na bwate nsemo yae asensemo yechiro umugabana na bwate nsemo yae kubwaterana naba MCA kugocha somura ibwense ngane kurukwa na modern markets echigendera tekwagachwa abo asichichire chiga ne chireganire twala mache chinyomba cyo bachenu chire chinda buchire chingia ne chireganire gotwara paka nonyene wifi asaba onchire bakorera ubunchire bwabo nigaimukire irigoro libagalio kwara insamara baigoro elikwenekia obochenu gwekerengo kiegoro kero tukwanira mangana modern markets na chichire chiga nonyena sorongura gusi over 250 million nerebe somura ibwensa tebetena nerebesa iganiri goche gutume kwa gacha na kwenikina obwagachi bw'ichiro gwetanie 200 bwakorekanire ase orogongo rwagusi togochakana daraja chichire chichabeire ngana chabarai bakari gutumia kirengaki mono nkwandiro ko mugavana wa Kisi County kagote nandons we ka mention yechiro nechichire chitosoko bwati igasi yakorekaniro asteo yakorekanire se chichire tosokorigereri irokie chiro ya daraja eibanje te gukwana mono wansera ababunge ababare ensemo ya tutam ya serikali ya UDA toche paku mugavana Kisi County uyore Simbarati na eranche te gukwandra ndobwate chire nene ya daraja echireri ndega tonte ga Ishmael na nengo tebiga echireri korungwa ya ruo asanyaga chitagatigera chiro ya daraja janya kwagacho kende nkeyo kyabekiru no niri tabori inga comment kire apart from structure umariba James ongwa ya tigete former governor iya igete kwagacha but tosukurigereri chibesa cyabekiru ese echire every financial year for 2022 2023 financial year 2023 2024 2024 2025 one year 2026 2027
both Nyamira and Kisi chichiro cha uzi njibekero no muraibu enso ochire tari rimo ochilonchire obekire rige norro egetasiororo tosekorigere iroka Kisi County chichiro iroke chia taro mwere keracha gusi echiro ya Masimba gabo simandu kwa rumo jumbe echiro ya Kegogi mate bogetutu ne chiro yetago mate bogirango esio sora koro omente chiro ya Keumbu ezija zairi janda koro omweri tomente chiro ya Daraja igoruta promiseti ngankorware 2.5 billion choko agacha chichiro ebesa ya Kenya to kwanda iroke chiro ya Daraja igate betategete kobeka a modern fish facility eye go chinsu kichiarure bogere kichekire gusinchi sarika but it's 2 months down the line ni tosakorwa na Ismailero toende paka Daraja nyene na barigere ringo tote ibare barabwa banyene boka chire ino ni rige na igari tabori rikube inga kwende chinsu yangere kwagacho ndirabeko but yose kurigere yabaraya bakirenga ki kere weekend kero mochango kera matanga wekabari kwano torige ichichire chichonsi pichi aberenga kwagacho chire Ismail paka rero chire chinchira chaka nandi nchi kwagacho rinda as long as umurayo yoro bisinaro nandi bono yabire no soninga ekero mugava nago tenna nga namshukuru sana mtukufu rais amenipea isoko ya Daraja 2 omo mpika hotenna nimeshukuru rais from the national government tumepewa isoko chire chitari kwagacho chiro nchio chikwagacho na serikali yetiri kuchikwagacha chire ndeyonse inje nawo tebishimari chiro togo kwana gaiga tobwate chiro ya Kegogi modern market ligana lyo boroso nigo lyabegetwe no muraibwense umutinyo kano mwaka w'echile fuibere 2025 narimo asetaro yaye tobwate chiro ya Nyakoya modern market yo obwagachi bwaye mbwa chagete nokoro tutatoliye lina ngayi ya ikere tobwate chiro ya Masimba modern market tobwate chiro ya Mugonga modern market abo ase project yo nigegane iri koira kerengo gichibesa kere up to 75 million tubwate chiro ya Ikonge modern market muraibensa begete ligena lyoboroso gochakyo bwagachobwo yaringa mutinyo kano mwaka w'echile fibere 2025 arimo mwaka oyoiga echire yo nigegane iri kwagachwa sekerengo kiebesa kere up to 70 million waigo tubwate omuchyo Nyamira tubwate Nyamaiya tubwate Miruka amo nechire chinde gocha ya Kegogi twanye kwanira Nyakoya Mugonga Ikonge chionsi ipi paka na Masimba ngoika guchikwanira korwabwo kale wifi bono naki ichiro nero gwatari ne rube kwanyorire kibwate wifi by the way chi wifi chikoru 2022 na roche umu minister wa ICT akwandete abangi nese chichiro na raba Kenya lago tabana mama itio mu waziri wa ICT na kiagorwa igakuru ku Kabogo William Kabogo na abeto mugavana yebona ande bako ibamo ise serikali wifi nchiese chichiro Daraja 2 njabete gazetted marigitiere town bosongo mari njabete gazetted ngankobe kwere kwende Keumbu njabete gazetted ngankobe kiruyarenge wifi but paka rero iga wifi chiabege tuchikakore weekend kureri nchanya okora kabere ekabanga bangna baito ba market chi product chiabo ese mitandao erinde chinyare kogorgo chisco erinde tokora a lot of exportation lakini pakare wifi area yakorete weekend inchengo hotel na gotebiri ga Ismail serikali kende nkeyo ya tebiri kiya na ande kende nkeyo ya korrekere kiya ya konyire mono omo Kenya na ande omugusi injendo ekero tugotigara sesemu y'obwagachi boigo no kumurikira amangana bwatikene n'obwagachi bwebiti byechigo sorry abo astoko yana nebiti bya bwango tugochakana geti ya Talanta Sports Stadium gose ekikiganira ko kwa Raila Odinga International Stadium kiganira ko bwori obonge bw'abantu chilifu chimi merongo 5 nomo tubwategeti kya Moi International Sports Center ekyo kiganira ko bwori obonge bw'abantu 48000 boyo kigendere tekoba
nabo kiganiro ko upgraded ntubwate getikeri kia Nyayo National Stadium kio obonge kiganiro ko bwori obonge bw'abantu chiribu emerongo 3 ntubwate getigia Kipchoge ke ino ntubwate getikia Buhungu Stadium actually ngitogonya guchirare na gusinto bwate geti by the way gusinto bwate gusi stadium ntaracha kukubali ibiga byonsi byabo Kipchoge byabo Nyayo byabo kiango ekia gusingia chitege baste baga ke mumura kia rusi gwebirama bwaga chebo chagete umetari tangani 2023 rute se taro ya usi na tebe tengo twaringa 700 million tori no veteri etikeri yeto gya gusi stadium kwani abese ya chenjini ekera tara na 2024 ake baga to tebingo tware 900 million yo ko renovate getikeri ende kebe 14,000 capacity seater omweri ekerache to mwako uyo mitinye bere bono yarre elia chane basi ya Shabana kerato retre bas iyo ateba gura 27 million lakini ndomete Isuzu S76 yere wadi 12 million one of 15 million yechichegoro ndomete ne chiaki no tero kole rukarabati ebekwe chenchu ebirole bebirogo ime ebintu nebinge ukarabati na bebe segoika tiganko bori orange akori renovate mwagorero neire more than amount yeri kwa gachirite nyumbe neli bolio muri ali ngwera neli ale tote tukongiranira ado tuwendra yabana egetikeri nande abagusiba minto na mbaru chirita mabera sana nande ekiara bono noni timu yetu ya Shabana ntome tinga kitogo cha konyetoki kwanza karakora nense moyebesa ya chagete 700 million egachana 900 million omweri ekerachite igate betengo tware 1 billion 700 900 1 billion akore to 1 billion asinge ebirengo byo mana biko yandra to ko nga usego kina basi nyone materials yo matera chire chiongo kina chire so gweke base yo menturende contract ate chikonyara chinga kichinkong na nyakora musacha usimwanya bantu mokore nseye hutatiga seitani munaruto ntegete tomo time around here kara ende gusigirinde toiguna ande mfiga kyago cha gukwota but egetie kenaro chigangire gotaguru ngaite baikire G7 gose ngaite G chance pipaka 14 chabe kurose renovation ngo chakachira but inchebuno mbaki ayo manyana ege ntondoje egeti keringo go chakorera tore no ntwatigarite nakyo Shabana yetenya gwa kirembo mbari twanda twanya togerio go getagura bare bamanya ko getiga igo nkero sigu pake serikali yero bisieruwa korende serikali yegocha toka neche tokore but ekina ngo tebaneke geti keritindo chiruto kake wekora ekiagra igatebanga by the end of this year nganko bakere kiarire Shabana irane gwa kero mupiro no mugusi achengere geti kiae kiaguse stadium chinga kingonya gusukachire to mwaka magena nande mon tuyatoganyo mwaka ere abege ntomete nche nawo tebuna nchombaki geti kering ngeri kwera okay chidekare 3 na isatu gore chinsa isano chia bono mambia Y'Ensoko TV boroso bombo gosia sabona nigo tukurasio mri chiduka na nyuma yo gosemri chiduka ningirane gosenturane na yanda mange mambia bono aya tugendera to kwandira korengana ni chira chiarietwe actually gorona roche nyari bali moino abantu magacha bange sana mwari ngabantu around 2000 na kreo mananya te chimia isano paka Diana nde monato mira kai ngoya kwandira tore baadaye tiango turaraswa asomo timokomo kasebo Eye Y'Ensoko TV uboroso bw'umugusi ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama
amatuko amaega obugima bwakira rituko bwomogusi nigo bware gusirwa n'oburemi rikomera riburga risamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire ribaga rikiage asenka yomogusi no bonchereria no borokia no banyanyimbo gose no bwagachi asomoroberio wikiage kyomogusi nobe gokomerana na inche Frida Kerbo kera ritkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga no mugusi korwa chingongo elio kumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kiraritko tomocha chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goseli gwokonene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Y'Ensoko TV twachire gutorigesa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi bwoigekerwe omugusi bono ne chinchira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe esomi oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bwigekoro gyeito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eligo kwanero okweboyia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao yomugusi kera rituko ria Ramisi chinsa ibere igoro ime ye TV yao na mbe Y'Ensoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye Y'Ensoko TV oboroso bw'omugusi Yekoro yeito ime Y'Ensoko Y'Ensoko Yekoro yeito ime Y'Ensoko Y'Ensoko ibyengia yagire ngumanga bunalero ubugima n'urugendo rw'atamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririe imena isiko yagusi nagusanga nabayaeteire nabakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiro ke miaka sta ngachaka ngotifero po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twaliro bali ona wacha gitego aya nime yo muroberyo bw'omwenori kira ritukure Jumatano chinsa ibiri chabutuko ime Y'Ensoko TV oboroso bw'omugusi mirna nabali b'ekishinguru erikwe manyabo na wataka kuri kitananya chinse Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke nakige kos kiamesa yamangana maya mwancho murigeria Y'Ensoko TV bagakwana bagateba chisemi na lichikori bya orobebe egati ya bari babwate na bari batabwati ase bisaku au lakini erure nche Clinton Ondigi gwetera segeta seni kiago Y'Ensoko TV gochiko komanya onsi eya maseyemo ali aenekiwe ali aroberi gochia koenekiwa ase sector yechisemi kurigase obugatagati bw'omocho Nairobi abegochi county chonsi emerongene na isano nebere ase ense ya Kenya erioko ligia komanya na riaya agendrete ase sector yechisemi mugusi omwancho murigereri nigarwete asensemo ya Bosongo orogongo rwa Afrika agatara agasoa asense ya Kenya agasoa ase county ibere chiagusi Kisii na Nyamira na nene monese bitunu biri twanchete kurendo mugusita chiete gotegera rororo obero gotara asense nkima na rero tugotore asensemo ya pipeline omwancho murigereri aso mugusi anyare ko bagasoa na gochaka kwerigeria asenchera ya bene kurwaiga pipeline omochi o Nairobi ntobeto koretera emegano ende yonsi iri okorekana etana ino mugusi na nene monense yonsi ya Kenya eye Y'Ensoko TV eri etaliane ni Innocent Onyango ense ngongo ibere
kera etageka na kera ensa amang'ana maya nigo agwateka nimbe ngotuka gosaka nabo igo gukumanya ayarabe gagwateka korwa ase omochomane no Nairobi erietariane Linet Nyambane. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Karibu ndo mwanchumo rigero lichideka ne 40 igore chinsi sano chia bono mambia ase ekengeso sensemo ya gatatu yo mweri ugo kolere mambia ya bono asenkwana tugandira tukolire na mona sensemo yechira mbaki asensemo endere gaiga korengana numura iwense engana nera korate bana naysayers ngo nigagane tikuba prove wrong na boigo goika bache bakumisana kerekerie binte bige byonse bigocha goikerana korwa amangana bwatkene ne bane bango anamangana ya mafuta ne banu bwagachi no nyino botenelia se chobisi chiga kerekemo ase binte biga byonse pi engana nera igasensemo yubwagachi bichinyomba cheri gulirense ne iraliete na goikera boniga chinyomba nchire chiria no nyinae orochena na tebeto sen south bi south sea langata moina na kuro tugenda gusengo chiensemo ya Kirinyaga moina se county ya Nairobi guchika jado guchimoino toroche chigendera tagutira kolya no muraibwense ne ira aliete na boigo asensemo yega yechinyomba cheri guri lianse ne ira yekiranire irigo chencha no nyemba ribo banyeta Islam buna kibera matega igana para banyore obomenyo na sorongorwa gusi by the way chinyomba nchiralia Machiria chigani ilikuwa gacho. Ye kama gonki yake tu. Tigancha kere gusisito. Mora obonge mora iwense na bige to boroso. Bwechi dombe chikoro kunga affordable housing. Ande chebuno mbaki affordable housing ne entekia. Wano muchando sore. Nenchera affordable housing ye ekobarand. Na sebe sekuro yamanya wekerani obwagacho obokurumi obwogendrete asa affordable housing ye no mbwate issue nero there's no transparency is tendering chitende chintometi ngo chibwate ngo supply chisimiti ngo supply chichuma ngo supply amatobori na kiregento chirangi lakini intomete nga ruto nero o supply binte bions wetere osomosani oye na Deviki companies. Usimba begete Nyamiramba begete oboroso gari sironga. Na kisi bakabeka Nyamache. Ogembo gari, Ogembo na Nyanchwa Nchiro. Na Nyachenge. Echina chichire gusi. But bono Rutongo chikokora ari miaka 5. Chinyomba cha gusi ntumye no example cha Nyanchwa na chichire town nchirera emine tinga na andi nchiri kwera bwango igasenge nchese cha ikero se kurikereri ne speed bago chiagachera igirinse mono ige mine tinga Rutongo kora ro bugambia ro gusi atara kora no nyombe yemo omonto no nyo yo maswe cha affordable housing eyungusi yeto sironga Nyamira abantu banyamira tete moto tebi nyomba chiri nchira endande riga na ryo borosori abege turiyo kasironga ryo kolonji abana arabangire komora materials indika chikwera egento gya kabere mbara ibo bwate chitendeji there's no transparency in the tendering ya affordable housing tuchakire mukuru kwa njengaga tuturumbuke Madare Kibra twende Ngong Moino. Those are a few to mention within Nairobi na other parts of the country Nchilo Nchigu Chikaunti Chinda ekene nkerineke nchena kore marketing ya affordable houses the year 2024 na korete marketing ya affordable houses from Kuru kwa Njenga down to Kibra to Madare paka Homa Bay. Bono kwenye gwakorete marketing na ndo eyo mwerio na korete. Na kiko nyarikana na ndole maminjane serikali. Eyo mwerio. Eli akobekire tobo CMS. Ntagerra eyo mwerio na korete igo yange ya Machakos.
ekona korete marketing igona wineti tender no mo Kenya usena mo Kenya na ande no mo Kenya have got a right yo ko be kama sakar karona ro tender ya be advertised ngapply kibara ngire mbi yabange gasi batangire. That's what I did and I applied nyasaye bunari goro nganyinyora. But now inga kitwa ngokora marketing yechinyombechi kwa nkonyoranga bitukuri rutagocha nande kena kene because na beiro kwa nkonyori tukuri rutagocha sinyomba chigo korwa ngikomi chabe kupakike tanda ime pakike rogo kire kento paka chikoni pakike gas kwa makora baretire umongina usinoyo mo musayo yo mo umgako yo mo chibicha chiaku Abakenya barora korwabu marogoba umuntu uri kagocha kwa access nyomberi onyore keburi kebekirwa otebungaganya chinyomba chirera chonspi moche mwere rurimo chinyombechi chi ministeri chi MPH abantu abarese serikali na ubachigorete they own them erinde bachibabeke chi ya BNB bakore biasara nacho mwananchi tari gochikonyora nyombe chinyombe che chiagachiru on public land chikagachu with public funds eyo taxation ekuruhusu mwananchi boni ga noni yae munore pe CPI slip osekurige CPI yago nkona chure chibes cha for the housing of which ngotabuga timwae mokenya kiyo kurara isko kero no tware nyomba yeri sakara kero mokenya nabwate nyomba but chinyombechi of late rumors chaberenga chinyombechi chabere privatized nande a company ya bidri ya chigorire nga they are no longer che serikali nande na igo mo senator one onyonka ka ukwananga chinyombechi chabere secured chabere garanta ega selon eloni yeye mokigu bakenya batameti so a meaning at the end of the day Abakenya ni basose chinyomba chiri egaranta yeroni twairire nande etari gazetted etache titruwe consolidated fund ya serikali at the end of the day chinyombechi omanyene na acha tebenga soka nyombechi nchiri chaino Singechebesa nere ntaraka singechebesa nere ntaraka because noni eloni cha sabiru against terache se kiganchagi ye serikali yeito ya Kenya kikire consolidated fund inera account yeito ikiara Margaret Nyakango your control of budget na confirmunga chiloni cha sabiru chinyinge chitarigo chese kigancha ye serikali ekenen kerine ke Ismail nyombechi nchirigo chikokonya bakenya chinyombechi chigo chikokonya individuals na individuals ababara basani baruto usibari barange nere bara affiliated nere ne sakeri yae yabasani nero monyene njirigo chikokonya bakenya okay aso ukorera mambia bono ningungu kwirania asoro gongo rwagusi eritorigererie na control of budget chiripoti nchira igabwa togete asubwango mana tugochakade county ya Kese omo governor we county ya Kese policy mbarati nigatumeka chi million emerongene na isano nemo chinuguta isano nemo ase ukobeka chikabros kero weto mucho bosongo mali kwa ro chikabros chibekire sana kogenda elio kwene kina matobeta iyo ase ndio tebanga chibekiru kwenda igo chibekiru asake sana yebona gendrabon all right ebese ya tumekuwa kubeka chikabros echiga nigere 46.6 million nkorengana na report korwa se controller of budget na nkobeka nkoburukanire bintu bira se county ya Kisii ngokwandira kemekemo abuna se county ya Kisii 46.6 million togocha se county ya Nyamira naro nigekworokia abuna ase umutinye ase metinye metangani kianda yo mwaka wechibesa wechiri wibera 2025 na 2026 metinye metangani aso mwaka 2025-2026 county ya Nyamira tichete gosaba ikabeso linde lyonzi did not borrow funds asemetenye emetangani kianda yo mwaka 2025-2026 kolengana na roboti yoruna ro kworokia na goikera
Stariki ya meronge tatu mutinyo gatata somwaka oyega o 2026 chiripoti chonspira bachikoro of course na se kwa kesekera toro chigokora aso mwaka oyega na kibabe bagotumeka chibesa korenda asabange bagotebana ai account ya Nyamira round ye ebabe tabegeno na kianyar kante namba chitu go sabe kabesa lile lyozi ase chiripoti chibere ya mone 46.6 million aso kubeka chikabros ichi abange batebete na wongo na bana kene na itutware bona kya gukora emirimo obu ibibogendrete se county chetibe chagusi Kisi na Nyamira igobora igora mono nchakere Kisi county chikabridge ingo chi supply omanyene simbarati ingo go bid chitendage nero omanyene ebago teba mukaye bari barangenere lakini ekene nkeringa nero gukora kirigenteke ingo okora obwagachi obo nero omanyene ondete yokora chi contractor gusigo chikorera neringa bone bamenyete no bwobe kyara kugukwana wacheru ne ibago chigun chia simbarati botuko cyagwitire one gabantu bamenyete no bwo batanyara gukwana lakini asenga ntunya saya toire ntubo jise minobo ngaini noboremu tiga tukwandira abantu baite kyara nakinya saa tubekirete moyo tunyara gukwana ibintu bunebe osekori echikabrechi county ya Kisi simba ote bangabekire iko chibekirwa sake sana chitaisane kwende buna budget ya ote banga 46 million point 6 iko chibekiru ko turumbo kagari KTRH aso monto tameti tigamba tebes chibekiru ko turumbo kagari KTRH ko kora chemist chiriari otare ko dakianga workshop ya dakianga aga streeting karo sigutuga gataire 20 meters gaetan te tuwe goroferi irari chemist chibuna chirari KTRH megaiga igacha gosoka safari konvosia chikabro no chibekiruari distance te gwetani 20 meters 20 meters inkorwa na moinari une studio inerete osuke na ande mata ke go tare kagari es janda bamenyete na jane tungera aga streeting karo sigwari akanyerere kakago turumbu kagachi gosoka mata ari quick mat nabo chikabro chibekiruoka dona raba tebamba begete pake stage igabwe chitabekirupaka ntwara abanyene chisako chechigari bawo complaining achikabre chichigo tebunga cyabekiru ngaichi abekiru kyare stage yoka igera mariba netente bantu noni stayo bagweta so obokurumi bogendete gobore igoro mono ndobwa to bokurumi bwa mabere ndobwa to bokurumi bwe chipara chigendete kwa gachu echichire chiembe chikore mubotuko ntometi asiki chikore merubotuko obokurumi bogendete noni bwe biragita bya chari ebinge sana saizi byatigeira nge biragita less than 10 obokurumi bore county chichaito that's why noni county ya Kisi boniga igoba uru budget mbareu nago tebirinde workers ba Kisi county nande confirm na inche mbarari mushahara metinyebere nande mbarigo chikori mushahara for the next 2 months wakora because chibese chera nigwe ekyara there's no framework transparent working act chibese chichigo tumeke se county cheito Nyamira kende ngero kendre tengwe tenga mbarasa balone gasteyo mugavana nyariba okora Nyamira so ekerong weteng atasabe tiero ni arafu ndoro muntu ga gwaka chinkobi gaste ya korire bono muntu atara akora gas chibesa choka etu billion several billions etu chive last financial year choka abigete mubuko tara akora gas alafu omayago sokes media tebanga tarago sabaloni amago takatumwa kire chinkobi obo kurumi bo ndete Ismail se county chichento ntogane tiobo change bwa leadership which county cheito ibere both Kisi na Nyamira okay yeba abuno tugwikira mwere mambia ya bono asichise kunde ikomene sana choka nengana ya nyaribari chache asokuru abuno ugokorere mambia ya bono inu mwachire nguma inu nabanyangongo chise kuna nikomene sana choka engana ya nyaribari chache abantu bandi banyaribari chache nchebuno mbaki omwana ino igonde disappointed sana irokaba mama mworo kirie ncharen mbe nande ncharen nene abanyari bari chache twamanyekane buna abantu benchara twanchitemechere n'ekingende tafadhali aba mama n'abatata barari nande nakibo tambe ngo kinatebera obotaka negente kebe
na ndo butakani ngentekebe abantu banyari bari chache, we have become a disgrace to our community. Chinyomba chinde gwansero umugirango mate totiro mu machoge rugoro tuturumbo komo basi umuge tutu bwensi piga to kumetinki kerie to munyari bari yo chache ncharakie babwate twasariririe tari omugusi twanjire chibesa nanda ba mama baito nande bado ngonya kotebande ngatogache bibande byaba ibori baito ikyagera enjire bakari gutumie enda korengereri ya yake bando sene kyago cyo gutumika gwake kura enjire bakari gutumia enda korengereri nano bago cyo gutumie ende nane mwatubikire simi chando gocha korende nyasaye natokonye nande tafadhali tigatokea ni enchara okay ewa Yamano mwancho molio lina wikira buno tugikira omwaerio ase usanga weito emambia yabono kulo muchakano twachage tukusangalia chinsa inya na bwigo asenkwara twatwalire emambia yabono ase gukorera emambia yabono na sesemeri ende yo komanyana amangano sipitobere tukokwanira gose amaoni korengana na se omogeni tuabera nere emambia yabono kurende bwa mateti bweyo negeta seni keiga Y'Ensoko TV boroso bwo mugusi gwekeri ankyo Eliane Ishmael Mogere tumira ne chinse komia sama ya senchira iyo bwenge Y'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721511500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chuo Kikuu cha Tangaza tumebobea katika kozi zifuatazo: PhD in Education, Masters in Theology, Bachelors of Arts and Communication, Diploma in Law, Certificate in Counseling Psychology. Tunafundisha TVET courses kama vile ICT, Diploma in Teacher Education. Tunafundisha lugha ya Kifaransa na Kijerumani. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi katika anwani inquiries@tangaza.ac.ke au tupige simu kwa nambari 0722204724 au 0711713910. Unaweza kutembelea katika chuo chetu mji wa Karen, jiji kuu la Nairobi, Lang'ata Road. Tangaza University, kuelimisha akili, kugeuza mioyo na kubadili maisha.
nuganite betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asigari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Tutakupitia pale kwa gari yako, tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof, kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss, kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. My name is Albert Omariba. I'm the principal of Kitwebe Technical Training Institute. Kitwebe Technical Training Institute is a government institution situated in Nyamira County. We admit our students as from Standard 8 to Form 4 across all departments. Our students receive help and capitation from the government, therefore there is no worry of the fee payment. And our students pass very well in all departments, and we are able to achieve 90% pass. Ni kweli Kitwebe Technical Training Institute ni chuo ambacho kimebobea na kinatoa mafunzo katika kiwango cha diploma, certificate na artisan katika kozi zifuatazo: Electrical and Electronics Engineering, Building and Civil Engineering, Fashion Design, Cosmetology, ICT, Business Management, Water Technology, Dressing and Beauty Therapy, Social Work and Community Development, Plumbing, Welding, kati nyinginezo. We are having a May intake 1-1. We have 8 departments, and we have the Center of Excellence in Fashion and Design. We are actually the best in this region. This region means Nyanza and Western. So we are welcoming students who can seek admission to undertake courses and training in our various departments. So welcome to this community and learn, get the skills, and then from there you can be self-employed or you can seek for employment. Thank you. Vile tuna short courses za computer packages na German language. Kitwebe Technical Training Institute. Skills for self-reliance. Eye Y'Ensoko TV. Oboroso bw'umugusi. Umuruburi kubwatia nigo waneti uburayi bw'umuburi. Ndio mono umwancho muri karibu sana Emargobengia eritegana Dr. Kena Moses kuri senyegitari ya World Fitness Center. Karibu asige pindi yetu cyo chenu. Rero ndagite tukwanire oburuire bukurukunga osteoarthritis. Arthritis esumbweta abantu abange sana kubwa buruire bonde bwensi. Oburuire bw'osteoarthritis no buruire buri very common. Common meaning abantu abange ibabwata arthritis ekurunga osteoarthritis.
Osteoarthritis, especially abantu abana, usaba akabali bagotire. Ekero bagotire